nk'uko rero bisanzwe ikintu cya mbere gitumye nza hano ni ukugira ngo nkubwire buriya ikintu majije kubona mu myaka 3 maze niga theology, majije kubona yuko ikintu Imana ifite kuruta ibindi ni ikintu bita imbabazi z'Imana. Haleluya! Imbabazi z'Imana ku buzima bwawe ni nyinshi, imbabazi z'Imana ku bana bawe ni nyinshi, imbabazi z'Imana kuri njye ni nyinshi. Rero Yesu ariho ateza amaboko aravuga ngo muze abarushe n'abaremerewe, abarushe babandi baremerewe n'ubukene n'ibyaha, babandi bafite ibintu bigoranye mu mitima yabo, intimba, bafite amarira. Yesu aravuga ngo mwese nimuze mbaruhure. Reka nkubwire rero ngwino tugende Yesu aturuhure, adukureho imizigo agadayimoni kamaze igihe gatwikoreza. Tugende Yesu aturuhure, aduhoze amarira. Ndagira ngo nkutumire rero, tugomba kujya gukizwa, tukakira imbabazi z'Imana, tukakira gukora kw'Imana, tukakira ineza y'Imana, tukabona umugisha w'Imana. Rero nimba utarakora subscribe, ndagutumiye kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Yesu ateze amaboko, arashaka kukwakira mu bana bayo. Hitamo gukizwa, uve mu byaha, uve mu bidatunganye, wakira ubwiza bw'Imana. Rero murakoze, kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Umunsi mwiza naho mu kanya.